324 sa Joma Komite. Nasa Joma Ikomate Ikomago Sibuti. Namangulu Ikomate asa tung dengan musik. Amin martangyan aliku hatiwata amanami na digono gijang nungadilio ko anakmu Tuhan Yesus Kristus hamatian ala indusanan jalan di pamuluhodo ibana asarakotan hati korang ko hamuluak asima roham saya cari jala puli mahami batur kumaha porsion nami jala pabenget hanai makiri hati hamulua sudut say dayti marohanami tuho ay hodo si pangapul jala hodo haposan nami namar sila tutu hodo hami sahat rodi asusuda ni bohal nami amin tu hamu keluarga natinadikon ni namoku horason sudido hita wakilala lu jado hita madalani angoluan saliling di optimion luja alanyaka na mga lunaripot tukar mulus sigano pari luja la mga dutyaka persoalan masalah na masa di tonga-tonga ni luluon luja inalaw marmulutong manugunog kainakon manang pinokpag lawatan na anggo saliring di portiyok kita tuksuadomdo para diyan na siktong saya dongdo na manusai na mga lujay kita luja di mamakang luja nang dipikiran alani udang nyaka sibot ciri na uyo beluja hita di portilio yaro sahala penyair na terberita mandok bahkan ketika tilu sekalipun yang kita sebut istirahat kita juga sering diganggu oleh mimpi-mimpi yang membuat kita terbeban, yang membuat kita merasa letih dalam menghadapi kehidupan ini. Ala Kristen kita, para jumito, amatiani, ima para diaran persorong kita, adalah sorongan kita, manobat dewata di hari karuhuma surga. Ala nima Tuhamu keluarga, para nanti nadikon di inangol, dirong Apostol Paulus, ayo kican dosa puluh Ido anggo tujuan kak, Ido anggo gawi sandaran indo luka, jalan ngabor tinangon lau manoboti. Walau ke bocah lungur rohamuna ditadiko hinangon, suri hamuna hinakolongan ni rohana, alai taimon man, nabor di bana, tumobot ingaran nomuli, tumobot ingaran adumengan. Meluluja hita saliring di portidion, anggo hinangon, nunga macohok besi saluhut nai. Alani tarapul masuk di hamu nanti narikona. Ay digono gicang do sa puloka sianido tapay meima si panguluhita Tuhan Yesus Kristus ido sa hakmi akan.
lo disaliling nililingna. Amin. Lagu rumah. Ada